Kublai parlok baro my recharge Ayurveda morning parlok ngangit babaro ki member gide ki player jong ka my recharge Ayurveda bat jisit bang gide ki player ngi suthu ngi habi ban mi ahmadan baniale ban poisha ka thong te kum hagane ka por ngangit ngi suthu hi baka jing e lengba ka ni ka pandemics ka jinjar ngi we bangin yo ban lek ban thet ki tiar na ki franchise ba fer te hagane ka por aku an mentip pipi baka ni kadi ka wi ka lat ka bangila ban poi sa ka thong ka jingjok da ka bangila ban thet online ya kini kitiar ki bangi don kam man ka sngi te hakane ka por ngakwa ban hikai pi ban bni kumno ngin le ban order online ya kini kitiar jong ka my recharge Ayurveda ban thet online kalong ka basuk Shu open ya kane ka my recharge simple app jong pi na ka mobile jong pi but on da pila open ya kane ka app spin yu kane ka option ka batho repurchase te click na kane ka option ka batho repurchase but kan sa pen pi kumne click here to buy repurchase product click nang to te kat pen EP kini ki option jo kitiar pila ban select huntu bat ai quantity iwe ne ar saat bat pila ban at kitiar kat ba pikwa ane pising don kam pila ban scroll ya kane pen here pen q bat pek kat kinu kitiar ba pising don kam bat episode jenjar ban wat shutai hate ha klik eng pe ya ka kerteng jo no product ba pikwa kala mi bat saat ki quantity klik untuk batho at bat da pila klik add sa klik nang te ka bucket pasau bat kan sami kene ka option kumni bat sa klik nang ne batho check out te on da pila klik nang to kan sami kumni bat pin yu ya kene ka total amount ka total BV bat ya kene ka delivery charge kan ni ka delivery charge kalong lada pithit tiar tang ar hajar BV hapo kamut pi don kane ka delivery charge bat ada ka jingthit chuk pi kala cross ya ka ar hajar chaneng kamut kanam don shu kane ka delivery charge bat on da pila klik ya ka to ko proceed te kan mi kane ka address jong pi ba ada ka address jong pi ka de klik dang to da kam de at ka bathamai bat da pila at kala mi kane ka option ban pe te online la ne wallet te la da pidan pisah ka top op jong pi pila ban klik da kane top wallet kan ot na ka to top op jong pi but on da pila klik wallet kan sapa enter ya auto transaction password jong pi basa klik proceed to pay de kala success kane ka order jong pi but lada pim dot pisah ka top of wallet pila ban klik kane ba online but on da pila klik kane ka online option kala awan kumni basa klik nang tu ba proceed but on da pila klik proceed but de kala mi kane ka option pay with tapi klik nang tu bat kini mi kini ki option bat ada fidan kene ke HDFC bank credit card pi select ka tu bat ada pim dan klik ka tu button orders bank credit card bat kan sami kumni ka option te kan sapan ka detail jong tu card jong pi hal pendap card number jong pi ka kerteng nang ta ubenai bakut bat ubenai usnam bakut jong ka kat jong pi bat chal dat jong tu kat jong pi pin ilai teli ki number ki badan hak tu kat batho CVV pin pendap hang tu bat onda pila pendap yakini baro te pin yu i tu number hatrai udak baklek lang bo number bo udak une khandai ti pi sau ar pendap yo tu hakani ka bok bala ai bat nda pila pendap saklik p te ka order jong pi kala success bat pin yo i ya kane ka success message te tangkum tu kublai shibun all the best if you bro